Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün iyulning 23 salı kuni biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege hazırmız. Ukrainada nefbetten tış parlament saylavlarında ciddi kanun bozuvları olmadı. Bu haqda NM Halkara missiyasi bildirdi. Saylav aldı kampanyasını veri birovunu 116 közetici nezaret etti. 763 saylav bölümünde çalıştılar. Missiya başı Zlatka Vuyeviç teşvikat vaktında közeticiler bir sıra kanunu bozuv kaydetkenine bakmadan saylavlar rekabetke kabiliyetli olganını bildirdi. Kanunlarının eksikliğine ve az vakit olğanına bakmadan saylavlar rekabetke kabiliyetli ve umumen barışık muhitte geçti. Saylav komissiyalar azaları semerili çalıştı. Fakat saylavcılarının saylavına tesir etmek maksadıyla kanunsuz teşvikatlar oldu. Hatta devlet hizmetinde olğan kişiler saylav aldı teşvikatka cilp etildi. Aq ve serbestlik kaydelerine riayet etuf, rekabetke kabiliyetli saylav aldı kampanyası ve salahiyetli saylav komissiyası böyle Ukraynada parlament saylavlarının keçiriluvini Avropa Birliği'nde aytıldı. Tışkı işler idaresi temsilcisi Maya Kasyachich'nin beyanatında aytıla. Yanı hükümetten Avropa'a bütünleşuvini ve islahatlarını devam edeceği beklenili. Avropa Birliği ise öz desteginde sarsılmaz kala. Aynı zamanda Avrupa'da işbirlik ve tehlikesizlik missiyasının ihtarlarına da dikkat ayırıldı. Bir-birinden sınırın ayrılgan safta Ukrayna askerleri boyevikler tarafından provokatsiyalarını kaydettiler. Mütekerrege bakmadan sabah işgalciler granat atkıç ve hafif silahını kullanıp Luhansk tarafındaki Ukrayna mevzilerini ateşke tuttu. Bu haqda Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin spikeri Dmitro Gutsulyak haber etti. İşgal etilgen Donetsk'e Rusiya mergen nişancıları kelip çıktı. Onların vazifesi sınırlav yollağı boyunca koyulgan Avrupa'da işbirlik ve tehlikesizlik teşkilatı missiyasının nezaret etuf kameralarını yok etmektir. Bu haqda Birleşken Kuvvetler Operasyasının matbuat hizmeti haber etti. Ştabta bildirdiler, bu video kameralar yardımıyla közeticiler defalarca boyevikler tarafında provokatsiyalarını Ukrayna askerlerine ve adi sakinlerge karşı açılgan ateşlerini kaydetken edi. Venezuela'da kütlevi tarzda elektrik energiyası kesildi. Hatta memleketinin paytaxtı Caracas şehrinde. Yarıksız 23 eyletten 18 kaldı. Binlerce evler elektriksiz kaldı. Caracas'ta metro hareketi toxtatılgan bundan sebep şehrin merkezi sokaklarında tıkanılıklar var. Venezuela başı Nicolás Maduro energetik kompleks terörcüler hücum etti dep bildirdi. Memleketinin muvaqqat prezidenti Juan Guaido ise yüz bergen vaqaning Maduro rejimini qabatladı. Onun aytqanına göre yaramay hizmet etuf ve qabarcılık sebebinden az yapıga yatırımlar yetmey ve teçhizatlar aşala. Transformatorlarının bozukluğu olar pek eksirdi, onlarının kimse deniştirmey. Maşinalar qıdıruvunun problemalar bar, olar hiç bir yerde yok. Umut etem ki aile meni almağa keler. Yanvarının sonundan bugünge kadar Venezuela'da siyasi buhran. Nicolás Maduro ikinci kere prezident vazifesine başlagan son memlekette kütlevi narazılıklar başlandı. Yanvarının 23'ünde Venezuela parlamenti reisi Juan Guaido özünü muvaqqat devlet başı olarak ilan etti. Onu birçok Avropa Birliği memleketleri, Amerika Birleşken Devletleri, Kanada, Avustralya'da da tanıdı. Boris Johnson Buyuk Britaniya yanı baş naziri ona muhafazakar fırkasının 92 binden ziyade azası
қол тұтты. Епісі олып анда 160 бен мебос болеже орақыбы тышқы ішлер назиры Джереми Хантны артта қылдырды. Джонсон Тереза Мэйнын еріне кече Мэй вазифесіні парламентны Брексит аққында анлашманы таздықламаға инандырып оламағаны үшін терк еті. Джонсон вазифесіне ресми оларақ чаршымбе күні башлайжақ. Борис Джонсон Лондра сабық шер башы. Бір ел евелсі Мэйнын Брексит или бағлы планлары үшін мемлекетнің тышқы ішлер назиры вазифесінден бошады. Екебін 16 сенесі Киевге ресми зеретке келген еді. О заман 5-ші Украина президенті Петро Порошенко или Короштаве Британия Украина топрақ бұтынлігі суверенитетіні илері деді дестеклейджек деп инандырды. Галебенен Джонсонны енді Украина президенті Володимир Зеленский да хайырлады. Want to begin by thanking my opponent. Біріншіден мұхалифым Джеремиге тешіккүр білдірмеге істейм. О ұлы лидер ве ұлы саясетчі. Джереми сайлавчыларнен 20 көрішув кечірді. Берабер мемлекет бойы тахминен 7 бин миля кечтік. Пек чоқ яқшы ғайелеріміз бар еді. Бірісіні илерде құланмаға істейм. Ве әлбетте Тереза Мэйге де бұ фырқаға ве мемлекетте қызмет етув үшін минетдарлық білдірмеге істейм. Истанбулның белі олмаған ерлері Украинның көзлерінен Андрей Кузьменко шер бойы кезінтілер өткеріп, Түркия ве Украина арасындаки бағлар әкі мемлекетінің умуми тарихы Османлық девлетінің инкешафына Роксолананың иссесі ақында айтып бере. Истанбулны дегер тарафтан UA TV мұхберлері де көріп олды тафсилатлы же невбетті келев хамызда. Эки вақытта ерлешкен Түркияның медени пайтақты Авропа ве Асия ананелеріні бірлештіре. Истанбулда уч бин жами бар. Шерде Қадими Рома, Бизанс ве Османлы девлеті заманларында яратылған бір чоқ тарих ве мемарлық абиделері сақланып қалды. Кажется, что вот была Османская империя. Ойле көріне ки бір Бизанс бар еді ве соңра ершей там тақыр ер. Бұ яңлаш, ажайып язычылар, екелчілер, мемарлар, саясетчілер бар еді. Андрейнің зенаты тарихиятчы, оның әм турк ве украин тамырлары бар. Мариуполь Саккенің балалығы бұл соғақларда кешті. О дайма күчік ватанның тарихы ве медениетінен мерақланды. Ве енді бір қач жылдан берлі Түркияге көчіп келген, ама ойледі ябанжы мемлекетте өз еріні тапып оламаған украинлеріні де оның еле таныштыра. Целью было собрать этих людей и показать. Мақсадым бұл адамларны топлап, оларға эм туристик Истанбулны әмде бұл ерлерде күнлік яшайышыны көстірмек еді. Ади адамлар насыл яшай ненен мерақлана, шерде насыл мерақлы ерлер бар олғаныны көстермек. Эксперимент мувафақиетлі олып кечті. Озлей қасына озы айтқаны кібі Истанбул рухиятчының кезінтілері бұл ялыңыз Истанбулның туристик ерлеріні шерінің ұзақ районларыны көрмеге имкан дегілде, амма айны заманда Украина ве Түркия арасындаки эвелкі бағлары Османлы девлетінің инкишафына Роксолананың истесі ақында зиядеже білмеге фырсаттыр. Роксолана обратилась. Роксолана оз адыны эбедейліштірмек үшін да о заманлары аз белі олған мемарджи Синанға мұражат етті. Артымда Хюрем Султан жамисы ерлеші, оны Роксолана оз парасына құрды. Умумен ершей бұ жамиден башланды. Башта жами еді, соңра оңа дини тибби комплексы құрылды. Бұ Истанбулда ilk жемат хастаханесі олды ве оның парасына бақалды. Бұ оның фонды еді. Бұның иле кезінтілер ве шернен танышув Андрей иле кезгенлерге әм Истанбулны яқшыжа білмеге, әм файдалы малумат огренмеге, әм адамларны аңламаға, әм де милли озгүнлігіні ис етмеге ярдым ете. Имран Усинов, Александр Кулибаба, UA TV. Үрметлі серджелері бұды қықаға бұсын хаберіміз дададачы хаберлеріні сізлер UA TV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UA TV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағылықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.